Allahu akbar, Allahu akbar. U hadis kojeg obeleži Nesai, a hadis sahih, od stručnjacite na hadiskata nauka, im nosel mužde. Mužde koga se nosi? Mužde se nosi koga je nešto radosno. Čovjek mu se rađa sin, mu se rađa nešto u kuća, što bilo nešto novo? Ti mu nosiš mužde, mu čestitaš. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُبَشِّرَ أَصْحَابَهُ بِقُدُومِ رَمَضَانَ. A Pejgamber s.a.v. im nosel mužde, čestitki. Na koji način? Zada im ukaže na veličinata ala qadri šehri Ramadan. Veličinata, goleminata što ima Ramazan. Ko će znaš ti veličinata na Ramazan i šerif, toga što imaš poinakov pristap. Zamisli ti mu dadeš na dete dijamant, koji vredi 20 milijoni. Dete će uzeme vratiti dijamant, misli kamenčić, ofrli ćeš utile. Zašto? Ne znaš kolika vrednost ima. Taka i su nas. Ni dođa gostin koji dođa poslije 11 mjeseci. Gostin koji nego praća Allah za ođele. Ramazan i šerif. Pa poslušaj Pejgamber sallallahu alaihi wa sallam kako gi motiviraše njegovite ashabi. Etakum Ramadan. Vi dojde Ramazan. Evo go. Šahrun Mubarek. Blagosloven mjesec. Što je Mubarek? Duri nemuslimani te vikat bereketlija godina. Ovo je zbor je univerzalen, iako je to arapski, kuranski, hadijski. Mubarek. Mubarek znači blagosloven. Što znači blagosloven? To znači malo trud, golema nagrada. U hadijskoj go beleži Nesai, od Selman el-Farisi ima slabost. Rekao Pejgamber sallam, Farida, tuaddu sebaine farida. Jedan fars po Ramazan je kako se dumde se farzovi. A jedan sunnet ili nafile, nagrada kaj Allah azza wa jalla se pišuva, kako? Fars. Ako na bizi deli flaeri, plakati, ima fabrički ceni, ma popust, Allah azza wa jalla nego nudi Ramazan i šerif, ne fabrički ceni. Garancija za džennet, garancija za spokoj, garancija za oprost, garancija za bereket, garancija za mir i spokoj. To je Allah azza wa jalla. Etakum Ramadan, šahrun mubarek. I dojde Ramazan, bereket mjesec. Se znaš, će sjedneš na iftar zajedno familija, će stane familija zajedno na sifir. Za razlika od svega, kada povećate od kućite se kako hotel. Jedni jadat, drugi vlegovat, treti spijat, četvrti stanovat. Nema red. Ramazan je mjesec koji te uči na režim, te uči na sistem, te uči na familija, te uči na vrednosti kojim nije gijamet podzaboraveno. Šahrun Mubarek. Farad Allahu alaikum sijamehu. Allah azza wa jalla vi go zadloži postot. Postot. Što znači postot? Vozdržuvanje, abstiniranje, košnica. Ne samo da ne jadeš, da ne piješ i da nemaš intimen odnos od pred izgresonce do zajdisonce. Tuku abstinencija, kompletna i celostna mobilizacija na tvoje to telo, na tvoja ta usta, na tvoje te oči, na tvoje te uši, da ne zbaruvaš lošo, da ne slušaš lošo i ne drugi raboti. Što se slušava po toa? Fihi tuftehu abvabu sama. Ovo je mjesec, ušto od prva noć i da kane avvolu lejle min Ramadan se otvora nebeski te vrati. Nebo ima vrati, da ima vrati. Nebo ima vrati. I sekoj čovjek ko će umre, meleki te azemad negovata duša je nosat ko nebo. Pa ako će dojde kaj prvo nebo, ako bi loš, će reći men hadihi nefsul habise, koja va smrdljiva, gadna duša, vrtete nazad. Ako bila čista nefs mutmainne, ako bila čista ubava vernička duša, ta se kači gore, gore, do neka stigne kaj Allah azza wa jalla. Se otvara nebeski vrati. Vo drugo predanje, evabul dženne, se otvara vrati na džennet, kapi otvoreni, vleznici. Se zatvora evabul džahim, vratite na džehennem. Wa tugallu fihi maradatu šajatin.
и во Синџири се ставаат бунтовните џинови. Не значи дека шејтан нема во Рамазан. Не, шејтан нема. Меѓутоа, кога ние ќе го исполниме просторот со ибадет, тогаш му оставаме мал простор на шејтан. Шејтанот кружи во наши раце, кружи во наши тела, во наши срца, во наши вени. И кога викаме шејтан во Рамазан е врзан, не, ти треба да го врзаш. Ако ти не го врзаш, што е со тебе? Лиллахи фихи лелјатун хајру мин алфи шахр. Во овој месец има една ноќ која е повредна од 1000 месеци, 83 години 4 месеци. Ако ја потрефиш со ибадет, со намаз, со добри дела. Мен хурима хајраха факат хурим. Кој ќе бидеускратен од добротиите, од добрините, од плодовите, од добрата на оваа ноќ и на овој месец, тој навистина еускратен од големо добро. И секоја научи ова вредност на Рамазан. Дали ќе одлучиш да отвориш нова страница? Да влезеш во Рамазан и шериф?